Chana bin ke chang bäkɛ lien Friday chang raler karo danaka ko bi chang long kos beben wala ku ko reb ni cher reb cheri kena summary ka lesson dan ke riet in jakten de ben chom kon and then ke inside story bu kon chu beling karam bi non kon elderan ki da mandani David Keak ke Gambella Ethiopia bu kon welcome ke ngwazeme bu kon ben kam summary check kene jen inside story cha lat kon chengi bane wuko milling kon gude kami chi to ka gade to de chirach mandone chi linge cha waga ko kosko jeno kos mi gwai hunde la lan je be bina wango so and welcome elder chiloida test ko chi kwero kuzi jalun kane be je poska bia yene ye poskel Gwa hal ya wo kwer kot ko ngodo yo ba kon ja kon nyung ka ka changen bakalien milare pshare ngi je tinji kon lingre jogo kelu pije mo chulo kon dia ala go braro da palpin ko neme jarol ngi je dan mala kon alin ni chang kon ben ka chang in bakalien mi chak pan duno gor ye bi bible lo bi kan bi kon tang to bi kon ko kwentin ko bero nyogo palpin ka leng leng me chan to ka leng ne jogo chiwo neme kujira leng me bo gwa e long ko te ke mi la yene te ngi men ji kono ling so to la kon dial ko ban man pal pin kenyam kana won yam ko tere parliament lewo ji ko nel gan pin ko damen gwa man bom le dial karel ko to te long gwa din ko ne nyogo non ne nyogo rom ne ko guk ngi jere ju ko tele me te ne ko bi yer min gwa jaga ne ko bi gok ne ke moy ne ke te ba rom cer ko ni te dial yi do jok mena gagda je ba te ko ji te kel gane di ju ko amen gwa e long chi lo dan te ko kwer ko gwa no kon ko mi kir kon bo ke ne ru dan la dia bada gore je brod palpin e gangi je dan re jogo men channeling ala jogin bakelien jo bakelien te ngi mi gwa long katin dia re kon gling gore je bigeti pan ga tit kel ka ban ka nyong ne queen gwa den wi ga jogo mu ku ko loj do bu kul te ga bu kon te ga to loj ngor ko ga de la men jong ma dong de charan chara ore ku je te bong no tin de chala kon gwa me bokel tin ne bong chale mi chagor ni manan len ji white chagore thought from the morning blazing bi je bok ga ga so kul go ga ga bong je dul gora sang long du bo mo dong di ngi mu gwa ke pi ka men chana ko re yoga i u nyo ko gwe ka pe jin bakale ne wa pe jin wel jog den mene pe jin dara bangwan den wa pe jin dog bangwan den so da ji lo e bok di ne chana ko ne re ngi je men bakale to do te ga char mu gwa man yu do kono lo jen bok din ka tin dia le kun ko re yoga ke liu lat no kon ta inderan da tan jagran la mi je ka luk mi dwet ran ci ko dala re den wo luk mi dwet do be di lo jan la di de mon ke liu o ban mi churo lot ban je di laran wo je chiang je charo do o ri ra den chiang je chir men lo ku dan men kwa la ton lo ngwa me Diit no ko ko no ne kut bene ideal tin chiang ne ko kini je ba ga dwe ka be chut bela cha kon len me en wo je chiang je ya je luk mi dwet shit da te me den lat pino kon chi o bana chudu bana tu duno bolo dan te le long mi ko mi lu mi yala gode ko ko do jen bi lugun tok do jen bi la mo we wala do bi chong ku gode ko bolo dan be te ko ba chude ba chu kam ne la wa bi chung bolo den te le long nen ken du ko do god ko ku mo ko be chong be di la gode men ta gor ga di chu jen de ba da ba wal kel bolo ji chung ne be te mo ko gwa en lugu chuong ka je ren go be no ka gwa me be dil be
wam wane wonen ba kon jako ban jodan kam nial elong ban ko bu kon liak ban ja kam nial elong ko bu kon chode bu kon liak gen ko chungni men pi jiääk men bi je luk bi je wo ka bende yang kwere de bog dien ta kon kam ngat mu gwa an wo kut dan chum dan ka lu da kame chan tere rega aro da je pada na mo chi kwere je chu ban ngula de je bon wo mu na je wo yak mu na je wo chang je ka kut ken ye ka ya ken ye aten loy du no long ene ideal te linge je do che ga nyoga nyer wan te ala na wala gu te chi ro ni wal ti chut kwar no kut o ken ke nyun mu tok ko ken chi kon chu chi ka nyun mu tok re chu ja chi ka nyun mu tok bo re zila kon la dor ko pi ebel la ramen nyam me kwa nek ni je ko pi para daga kut inok ke jal kel kan kut ko ngode kan wo lo de te ko melet kan chi kan ko dien men no bo chaje bui ko ge je ram chi wide che nyo ne dia tin ko ken re ngada men kerin cha ker ge lu je nan ne ko chak ben ko gwa de kon tin la gwa guru ne ade bej bej lu cha ga biru ko ngode bo chi kon an tem nen kon ngwa ne bo ti bej ku je mo chum te dia le ji to kon en wo ei dong wan ken cha ga chen je ko te ken ngat ko ngode te ko ni liba ko ba ga di lor ko ba chon dien be di ko ba chong be di la gwa kan ne ko gu ne ko tugde wona ko gude na me ke le moy lo dan go bom ko ne ideal tin ta ko ni ye chujek ko ni jop ne ideal tin bo ne kiru ngadien ko de luk to kwa bi je lin mo gwa kan ne ka bel ne gwa ko ne bi kan ke bru cho jende go cho wal kel be jende ba kel jende go de ku de die do jende go de nyino ba kel ko ku ne ko war ga je bru cho wal kel be jende go de ba kel kenyam kan be jende go de jene ka chwa tanken yak tu tanken yak kana beirut ka chwa tanken yen ka chi ka chwa kana ngot yena baden de wuri je ka ngat chu men ne ken ti liu je je dindit tu tanat lo ni lor lok ka chu liu ka ti bay bay ko ba je li mo ba je amen neme jen chu ka gu ti dan e ngi ni tin chana linga ni nang bakel dia eng lewne yu kon ga kersu kel ba kon je li ko che to me o ye chu nyal tanat de ki de ke ken de li mo bo jen be to ka be ye chu ro ma tana gare ko pot kel ga kon mi chana ten nien mo da ba kon je ko te kel ga kon mi chot kon do ba kon do jen wel ko ka lo ne ni kel mi ni kon chana wore ngada dan ga pot kel mi ya ko re rai kel ma dal je kel no bu kon kam ra te tana ka ngate ebel menu gu men bana kulingin ta keleng njok ki do le to de chana lingre jogo me chiwo do le to de chale se kulme kana man donde chi ga ban gwa te gwa to raj man donde ko man donde ja jo ke jogo chiwo no mi chi bi chinga gwa gu gu no bar meni me chi kora je chalat chi kono ling ka gwa do che bano dul gora me che bano tin dul gora mi di mi te kel ga gade ni ngwan you know ajen kara bare we je jene tin kon chiane je ke jogo chiwo no che chinga la rami mu gwan ga mi di ra chinga la poro la gora barang ai kana por mi tel pa meni me ke jogo chiwo chi kono je ne we jen ke gora ba to ko ba ngai che ngap ni chu got ngwan do che ga jel ke catholic tin ki muslim tin na ngan ni tin ngan dang le ko ken but che wo je ke tele mi chi lo jaron ko tie jen gore mo la ro da tie yo ko mi ke le mu che ngan ni ngwan ke che ken ti mo mo te ka tino me jurun ka wel baro do ngu do gore wo da tok da na
e dul gora da metitin dul gora da min Diit do chuja tok mi jale kan dul pot kan god ngam ni ti kon kan jale jo ge chu gore je oda tok da ja nge ka pala ke ke gan ba te la loy mi tok mi se jek mi chulo de rong oda pot ida no te loy mi tok mi se jek rei loy de ki bar mai ken gore lo de lo ye gwa ku je mo mene me se je ga okay ko je tok bu je ga luong to ret ko an ba bible ba ku man ko yo gor be bible ko ko ne jen me che loy dori ne jen tin ko gwa da la long na dul gora yo bible la ja ku ne ta bo ke lo ku ne e chenke gwa de te long e chenga nyam lo do chwe chok ti jandaro de badak ka medyu do kwen kindia e chenga nda dien do mak kwen e chenga ndong do lu kwen do jon kwen do la dang no kwen mane jiro na kwen ne bo kel gi chen mane me je ben ka war gana tin tien te ji polo gora ben ka titus mane pilma chora jek che cha tan te ke de min di ko kwi pot do che jo ye badil ben ko kwen ne tu ko stu go den torai ko ta yo goro longa da tin wan te bel min chang men che jek lo do da kan ai chang ko re ni tu go la chu dul pala tin wan tu go chu ga jal ko ga gel kɛnɛ seven day adventist kɛnɛ gul men pene wo gule seven day adventist che ga mi chala de ku ji seven day adventist Dong che internet da mandan che alderan dong che internet de che le charor lo which ke internet maybe connection de dong che le jiääk. Mele do kone jen side story kwalo war from last week ke kwido lo to de chale sekula ke je bong di alto che ko kwen but ke ne guro dong ba wo ka chang long ko ki ba wo ka ji 7 day adventist wa kena konwo kene guro ba ji 7 day adventist ba ko ugul keten che link kwidien so can apal ka men chale sweet Sabbath every week, a time when they engage. So let kani cheng ler ka ki cheng ti jiääk parodian. Gwije je na mo mi jiääk along. E jene na mo che dia tuo ka ke. Chicken de mi te ka tuo ka ne di chet kan da to. Ko ke ria den che ling ka kwi ka malat ka kwi chang long ko ki ne den chale ji 7 day men pal ka chang mo ka jen. But ko je pakene answer to go ki loy to talk kana ka konjek ka chui ni dial de che wutin chui no te ngwan te che ugul che goro no che gwi no kut te chu kut che gul te na la to ko chui ni dial de che wutin kana men to kana wujek ten che gwi chu kut che gul te so che goro bu kun bible ka me che to ba kap chung che bilo mu mu de kun bible and then ngwa mo chule te ke tishere mi te high school ko jan te run wal bara te high school ti high school tishere te garamo chenen te ke bible gar kana mo chenen jen point den tishere around 7 day around adventist me che bible chenen wazi cha dom ko chinga ka dormitory cha dom no la ko wia chia ka sometimes so me che dom cha wi shek cha bible endo la mo cha wi jikten mi dong ko mi dong kan dol mi ti ke ti te ken ke che ko mi te drug ne ke te ke kwang to te ken la dom na la ka chia ka ba cha bible cha wi jik cha ti jo jin ti bible cha wa ta bible
cha yo ku ke mu chi le no re Bible ga cha wen cha ti nyong wan long cha ka ngach re Bible ga cha we chi ti shira mo cha gare cha le sekula cha guru betich ke men cha lu ku la chere me wan ke ne je ka gara mo te ke memory mu gwa long la chare la ngani la ka ti de te ke ti mu gwa long so ti ni te cha ti ke che luoi ni to go che ko ngun che luoi ni to go long che ko ngun chi ti che gwich che ti bo ko kwi Daniel che ka lo je gwa cha ji go ke gulu ken wo loy du she understand men te Bible ka che wo loy du again jin the first one men che je kan dwel gor ka na me mi chi ti chi ga wore loide che jo andi o je jiran ka 7 day Adventist o jiran me te dwel gor ka jiran me laran pos ka ne den pal ga chang long ka ten chale ji 7 day Adventist la wi ka chu dien ja wo garamona che dual ka che dier ka kene guru be luch kene guru ne be luch go ja jogu jin beben ka church ga kel you must come to the 7 day Advent church o beben ka 7 day Adventist church kene guru be teacher jogu no wen chan buwa go dwale dong bitishir be mark ne ke ki point ne ke e dong cha bu moy ke grade ne to go ye yo an bawa but wa che ka che lar che guru be gulwa ka church but logo no dong be fail ka class ne ke ko che gwe jo dong chu ko che ten ka gwas di alde che char radiant bana part 3 bukona legit next week ke kan chelar elder chilun jo kan welcome the network ro da gaganen yeah and welcome again be ku walk on cha la da rong mas Wow, wow, thank you so much. Network je ku pi mo cha ante da long keleng dan keleng me che ta yi kon linga je ku kon ku jin dio dien kon lo linga run le ma kon waran chi gor be miss ku gor bi ku jin dio dien bi miss chet ko chi bu gor bo bi ngi jin yogan baro dien e bu gor bi miss chet mi jogan ba kelen linga yogan baro dien bu go along e gor bi miss de kon dial chi long ye ko ben ana ben ka ngi me kran no danaka ke jok in baro dien ani kana jaga ka lang da wo je kul da ko ne gang lo te de long ke ta ne chok tine ngai ne wo ne jom de ram chong ka ne ro de long gwa din ko bom da me chila da gwa din mi lat ko ka jan tan go lu gon tin go ne tin ko da yen ne re chere ko yen ne re chere ne dial te bure ga nyam dien ko ra du mo do ra e jen tok in go ne ileng dala ne ga gwa din che gumen ji sa kula iri alaka bo ne du dial ba jal tin dial ba la da jen gwa do ne itine ne gang tin wan ta ko ji de ke ne la te ji chiri chu ko amen amen ele akta ko pos bana le je gelip chang longa kana wadan re chang longa e Saturday ko biak jidi no dian ke ju pos ke elbo ke ti was ne kundi alen ti yenten min chom ne ye longa je long o kane Bible lo kon ta ne kun ka ko gwan jeng ne yare ko mi dit ka kon ke je la mut ko ran ne me one ci loy de tes bu kwero pos be ye pos ka be yo kami chinin ta ko kien chi kames bu loiten bu kwenten ko ke riete ko lo ci loy de tes be ate ka mal